you know, I'm not doing it as serious as Prince. I'm not gonna just be crazy with it. But you know, I'm gonna just, you know, I mean, out with the we done beat the Puff Daddy name, the Puffy Puff Daddy name up enough. So probably like the first week in June, we're gonna have a name change ceremony. Name change ceremony. Namali nankara swa hlupha. Name change ceremony, brother. Suka. Akuri 28 March 2001 loko Puffy kumbe Puff Daddy aga interview ativisa leswaku se anga ha swi lavi swa va Puffy na va Puff Daddy ulava ku ana ku ri ve na va Puffy na va Puff Daddy kwalahaya se aku se ulava ku tiveka ntsena tani P Diddy so ivi swi famba aku ri 2001 2005 atle futhi aku ana ha swi lavi na leswa swa P se sweswi vanhu la ku va Diddy bona a nga ri ehleketi ri trena ku ri torisa leswiya dzivenyani ku tlula leswiya ku zanga banga ra tiva ku ye love wa tsundzuka kambe ne yena na Kanye West wa va veka ka WhatsApp group ya yin'we va va na mabula hi famba na yona hi lakuta swin'wana. All efforts made to involve the private sector, organized labor, the civics, and other community organizations to rebuild our townships. Kala ka ba rebuild township ne kala ka ku va makela kahle kahle maka kona kambe swin'wana swo ka swi nga vuriwa siku rero bra mina hi loko va karhi va cinca cabinet ya vona siku ra kona ngopfu Nelson Mandela hi ti 4 April 1996 holobye wa timali a tshike ntirho holobye wo sungula wa xidemocracy Chris Liebenberg so ebe aba fariwa hi Derek Case so kambe twana hi siku leri fanaka ra 28 ta March 1996 a ku ri loko Trevor Manuel a thoriwa tani holobye wa swa timali leswi endlaka ni vulavula ni karhi ni kangangwa i mhaka ya ku twana a no sungula tolo ku vona leswaku Trevor Manuel a mulungu na mi nhlama leswo phela no wena dize loko ni swi vona leswi va nga swi tirhisa swone ni ya Google ni vulavula a hi sweswi ni vulavula hi nhlonge va yingiseri ni khomeleni ni ku Trevor Manuel race somebody serious na me afana serious ane manduku sweswame hi suseni nuru va yini va yingiseri va hina eka website ya Matimba swi tsale hi ku a ku ri loko Trevor Manuel a thoriwa tanihi holobye wo sungula wa swa timali wa Wantima hi ku Manuel na ntima loyi making it into cabinet. I mean, there's a sense of a big promotion. Very excited at being told this. Kalati. Ane evantim. Va katswa ka BBE. Man lahlekile bra afana mina ayi humishimwe bra ngene khoma eboko hayi ka cancer Lady Gaga Peter Enrantiso yena Stefani Joanne Angelina Germanota twana wena umulu wa timanga tin'wana Tiso Lady Gaga stage name sa yena me loko ku Lady Gaga ndo tsundzuka roko ya nyama yena uzanga ivanga man an karhi ni hlaya loko ni vona ku ri namuntlha hi ta vulavula hi Lady Gaga ni la ku twisisa hi roko leya kahle kahle a ku ri nyama ya mampela a ku nyama ya ntiyiso a ku ri nyama ya mampela ayiyo a ni nga sikola patu zanga swi endla a nga tsundzuka sikola patu ndzhaku mara a ku ri ndzhaku ka Lady Gaga ya nyama ya homu hawa ene Lady Gaga ri nkarhi wako a nga dyi nyama i ri roko leriya a ri nuhwa nyama se ku ta sikola patu ari wa T20 i wa T20 i wa T28 March 1986 u birthday Lady Gaga namuntlha papa Afrika Dzonga ske yona i xilo xa ka balo lexi ka pfuka lexi
xiluva xexo xiluva oh Justin Bieber yena ke a ri eairport hi ti 28 ta March lembe ra 2013 a ri na nkawa leyi a nikiwe yona tanihi nyiko kasi va njhani wesela so va fika le airport va ya hala va ku a yi na permit nkawa leyi ya ku va famba na yona se va yi khoma va n'wi hlayisela yona a yi siya kwale airport a perform a yi kuma loko a vuya mara biba mara papa Afrika Dzonga i die for fall ku fa tripa nchume ka family ku ri beda se kana family seri hi tlanga na wena se ku rana ka se kana mutaro veri ku endlela leyo Justin Bieber la wena veri famba ta ka nkawa wa wena u tivana righty romela voice note veka 0712659860 jago na bona onge xiluva la xaka balo hi xona ne xi pfukile mani ku hi xona no xiluva xaka balo hi xona ndzi pfukise xilexi vaxi va mina ni vulavula na musabalo kusuka ka n'wamita babanani ni ri kwala Diepsloot loko ni langutise xiluva baloyi ni vona munhu loyi a nga pfuka a ri kahle mara ku ni n'wi languteni nga ku ku na swo tala a nga le vuhleketeni ni vona hi ku khoma na nhloko so a na swa marhandzu loko ni languta ni vona swi nga ri ku fambeni laha hi swona inkomu Rixile na vaxumi vaxi va mina va nkoka xiluva na n'wi vona xiluva i pfuke kahle mara o va ku hleketeni xiluva ku swa yena swi ta lungarini va nga le ku tirheni va karhi va maketa va karhi va yisa ti-CV hala na hala se i pfukise sweswo xiluva kha a hleketa ku mara hambi ni to yina good friday yaleyi a fane ni ya kaya ni nge yi kaya hikuva ni na mali a swi le ku fambeni ka swi swa xiluva mi hlangana deni swilungwana swi fasonke avuxeni Parula Makolankondo Brian Nyemazi Mankhoni my lovely sister DJ Soul Crush muhumelerisi xiluva balo ya n'wi vona i pfuke kahle u tibyela mukhalabye wa ku ni be xinepe mi xi humesa kahle phela kapa mara loko ni n'wi languteni xiluva hayi vanhu lava nga tshama kahle vukatini va kurini ma va vona na n'wina ku hayi vanhu lava va tivaka vutihlamuleri na ku hlayisa swihlangu swa vona loko ku ri mina Makelo Makhuya ni n'wi voni hi ndlela yaleyo la Rotterdam okay kesile va ri lava nga tsala brami wa siku ra namuntlha hi xiluva lexi ka baloyi u ri so leyi chawuke kusuka ka N'wamatatani loyi xiluva u lo pfuka a hlekete ku ya tseketsela vanhu le ka xiyanimoya okay ngeni ya la ka Phaphamana Munghana ya hlota kona hi swona sweswo okay wayi nga ku na ndlala a ku na nchumu ka Phaphamana Munghana na vona Bongana a nga hlahluvi xiluva ni vona Coolman Matheula na ya nga hlahluvi xiluva okay i mani a nga hlahluva xiluva a nga tlelanga kahle i Ronnie Miyamba ka Majose a byi ri busy hi dairy milk a byi n'wi vambe bya Yesu sweswi hi kona nga lo rhwe a mamisa ndatshemba okay Dennis siyadzunisa rikhotso a khensa swinene ku va u hi nyike update liya ya tournament ya vakokwani ta yi languta Brian mina a khensa swinene okay i yini swin'wana swi nga kona laka #Phaphamana Munghana swa ku vulavula hi xiluva ku hava ne va xichava xiluva okay Jomani ka Khakhala i ri munhu wa tintswalo loyi kambe loko wo ta hi ximatsi u ta wa hi xikosi hikuva a nga swi lavi ku ri munhu a ba xiparapara eka yena i Mjomani a vulaka sweswo okay kusuka kona ku na un'wanyana a nga #Brian mina a hi fani tada xiluva hayi rini pfukile njhani u pfukile mani isigoro sa ka rhumela xifaniso lexi u xi kuma kwini u teke hi yehe la ku twisisa swin'wana la ku twisisa swin'wana a wu la ku vhela u swi herisa namuntlha khona a la ku vhela swi herisa a hi la ku a ku hi fambi ya endla yini hi vula xifaniso u xi kume njhani khona wa tsaka mhaka leyi khona a ka ha ri na ndzhaka wa nchumu la pandemic yi hela kwala ukula vale xiluva siku la wo tlha u foroma u tlha u hoxa hi wexe va ri foroma switina hi xiluva u rungula mani siku ra namuntlha sisters ke sungula na rungula community ya Phaphamana hinkwawo va Matigazi va Pateta vo Rodney
zonke nyaka ukutholwa msoka hi la yi kuma kahle mhaka hi la yi kuma kahle mhaka xifaniso lexo hi la yi kuma kahle tayisaka sisters ne tada sugar rontonto hi amahongweni eh bravi hi vo n'wina haya bravi hi vo n'wina tivisa risimu xingomani afroma ja ka mugana pepa koma hi votele la ri kona mina ay mara kodais xorhongi n'wana timaluleke hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher. emagondzweni mixo lowu loko mi ri boysons ku na ntlimbano loko mi ri 1 north kusuka le boysons road ku ya le Crown interchange ku ya le Carl street kasi loko mi ri Edenville nakona ku ve na nghozi le N12 east loko mi nge se fika le Barbara road ku na Cruella kusuka kwele Edenville road loko mi ri na swin'wana mi nga na traffic DJ Soul Crusher #AM traffic maxelo ya mina lowu hi ku nyika ti-maximum temperatures va nga ri maximum okay maximum temperatures eka awara leyiwani vhela rhanga xifaniso xa mpumalanga mbombela 22 kasi ke emelo 21 sivatanele emalahleni 21 kasi ke Standerton hi le ka 20 kasi ke Skukuza le ka 26 ivi ke Bushbuck Ridge ku 24 Secunda le ka 20 ayivona Limpopo imendla le 1 Polokwane 24 Phalaborwa 28 Tzaneen 27 Musina 28 le Phalala 29 Mokopane 26 Firamba Mutale nayo le ka 26 kasi ke Giyani 28 Sivatana le Makhado hi 28 kasi ke Thabazimbi le ka 29 Thohoyandou le ka 26 All Days 27 Sivatana le Mokgopong hi 27 Fitakgomo Tshweremotho 28 Dendron le ka 26 Sivatana le Moletši hi 26 ayivona kumela in Gauteng Pitori 23 kasi ke Johannesburg le ka 21 Vereeniging 23 Sivatana le Tembisa 23 kasi ke Soweto hi le ka 22 ayigima tisifundisa xa North West Bokone Bophirima Atlantic Dorp le ka 25 Sibatano Potchefstroom Mahikeng nakona hi 25 kasi ke Rustenburg le ka 26 ivi ke Vryburg hi le ka 27 le Masheka sukura namuntlha nga vumisa swona mingiseri wa Munghana FM makomba ndlela ku nga ri khale ta ku nyika ku ri na nhlokomhaka ta ma-trends timise ku yini we u ba riqingho aneri ku na swinawana na swipimelo Hey, bueno, swa laveka ku kombisa nhlonipho hikokwalaho hi nge timfanelo ti fambisana na vutihlamuleri leswi famba emahlweni eka swiyenge swa mampfuno xefe khume nharhu timbirhi ku vurelani ya nkopo ka Munghana FM makomba ndlela Afrika-Dzonga ndlela ya Brame ka siku ra namuntlha a swi tiva leswaku emagondzweni loko ku ri na mixo mi va ku ri na mimovha yo tala hikwalaho ka ku va vanhu va emitirhweni a hi swikolo hinkwaswo swi nga pfala kambe van'wanyani vadyondzi a ni khotini swa swikolo swi pfarile ni hlamala loko ni fika gym tolo loko ni hete ku tirha ni fika ni kuma ku ri na switsongwani swa ku tala na vatswari va swovo loko loko cinca la ti-bathroom swo hi buka ivi swi vutisa va makhwavo swin'wana a wu vi swi twa swa ku swi vutisa swa ku yini mara swi va xi ku buka se xi vutisa makhwa swin'wana lexiya aya we khulu wa wena so ku ri ku ni tsundzukaka ku xikolo xi pfarile hi mhaka byi te byi ta hi hlometela la ti-gym tenda ro ku pfala xikolo na tshemba a ni ri na byi va byi na xindhawana xa ku fika byi hungasa haya hi va hungaseni kahle loko hi hungasa na vona ku hala ti-gym swi va swi ri kahle ena swi bihanga hi nchumu n'wana loko a ku vonini ku hala ti-bathroom a nga ha tsundzuki loko a huma laha bathroom swa ku vone yini mativa mara hi nga tikiseli vatswari un'wana ni tshama loko ngwasi a ri tsonga ka mehe a ni ri na xo bathroom ya vavasati a ku mara n'wana loyi mfana mara n'we loyi na yehe xi ri xitsongo okay a tshikeni sweswo Fundivundla wa trenda Danny Jordan wa trenda ni vona Andrew rate ya trenda mara kumbe mi ta ndzi pfuna n'wina mi swi vonaka swa ku trendisa hi yini le ku hloteni kusukela ni vona timhaka ta khale a ni ti voni ta nyuwani swa ku a nga va trendisa yini mara wa trenda mani ya Brame xana vangiseri va ta hi pfuna na wehe u ta hi pfuna swa ku trendisa mara wa trenda ya le ta ku hlometela Brame papa ma Afrika-Dzonga nga hlaviyo leyiwani vulavula yena mixelo Justin Bieber yummy rixini minjhani n'wina line number 4 minjhani hi pfuke matimba lamakulu swinene n'we mani n'wina kambe mina Braai ka Xikundu mani Braai ka Xikundu Tshaveni Braai
Yeah. Oh yeah, hakwamkela Brian. Okay, Brian. Yeah, a problem on night time kahle man. Asina mhaka hopse hava. Okay, chapo. Isa doroba Brian stream. So Brian a xite ku tirungule. Oh. Brian, u vona siku ra kahle la ka xikolo Brian. Neti u nga toloveli. Avuxeni Hayi, va byeleni ku leswiya swi lava u ri xiwengu xa magova. Wena swi helerile namuntlha. Swi helerile. U nga hlamuseli. U nga hlamusela Sweswi hi vulavula hi ma-trends. Tshika leswiya swa xiluva xa ka Baloyi. Leswiya swin'wanyana hayi swi herise sweswo. U fekale. Swi herise sweswo. A ku u langa yini nhlokomhaka hi Sigorosi. Mara xiluva u ntsena. Lomba foni ya mina ku hey foni ya wena. A lomba miri kwini. A lomba miri kwini. A lomba miri kwini. Moni vulavula hi ti-trend. Mfundi Vundla u trenda hi timhaka letiya ta ku ve rapula Figures va ta appeara ka hina ka generation the legacy so vanhu va busy kwalaya va ku hey Mfundi Vundla se u lava ti-legend ti ta n'wi sevhela his boring soapy na ma vona and then Andrew Durate ve u trenda hi ku ve u tumbelini kahle kahle ANC yi te ya n'wi suwa so he is nowhere to be found. Okay. Ikomo Esgoros. U hi nyike timbirhi. Hayi vula ku u hi hlamuselele ma-trends mambirhi. Ala ku dlayisa tamhaka pandemic. A ni la ku timhaka letiya to ta pandemic njhanjhana hi nge lungi leswiya mina na n'wina ku hale xi nga hambanyisaka mani ku hava mani ku vula mani ta endlela vana breaks ni va kona hlayiseka my love hi nga lwisiwa ka mina khala ka pandemic kezile ex ya mina Okay. Okay. Andri Durate u trendisa hi ku va a nga kumeki. Hi swona leswi vanhu va vulavulaka hi swona hi yena lahawani. Ya na ku hi mpfhuka a famba load shedding ku antswanyana va ri ya antswa hi mpfhuka ya fambina kumbexani hi ve nghena ka loko vulavula hi ku famba hi nghena ka Danny Jordan vanhu va ri xiphiqo xa Bafana i Danny ngandla va ri tano va ri wa tiva ku cinciwa vadzaberi ku cinciwa leswi na leswi ku tshikiwa xiphiqo leswi nga kona Bafana loko ka ha ri na bava lavaya va politician va ri tani vanhu I mean va ku loko ka ha ri na bava luya wa politician Bafana a va nga voni nchumu hi leswi trendisaka Danny Jordan vanhu va seketelana eka swona Mfundi Vundla u ve na interview ya ku leha swinene a hlamusela xiyimo xa yena xa rihanyo u ri kusukela February lembe leri nga hundza ku kumiwe leswaku u xanisiwa hi cancer ya esophagus because hi mhaka ku ku na cancer ya colon vani swikutaniya so so hlamusela ku xaniseka ka yena loko a ta swi thumba ku ri na cancer leyo vutshunguri lebyi byi fambaka ku lwa ka yena lwela rihanyo ra yena masiku lawa swi tikaka ngopfu so interview ya ku va na yona interview yeleyo a karhi a hlamusela sweswo hi leswi n'wi trendisaka kambe na leswi a nga swi vula Sigorosi hi swona swa ku va ri Karabo Natau va ta vhaka eka Generations the Legacy ka n'hweti leyi yaka ka yona ya April so naswo swi endla leswaku Mfundi Vundla a trenda hi hetina a hi siyang nchumu oh man papa Xilenguweni Di-Rocker ukuma Papa Penny risimu leriwani stage yini tree hi band the tree yi pa yinyetela swin'wana nje wo dzika mina wo dzika Penny ni teka hi bula na Matilda hi sonto
vona a xiteji ya xi kota papa ben stage swinene hambi xiteji xi ri xikulu yi endla xi va xitsongo wa tiva yimanyana mani ene ya swi tiva na yona ya sweswo swi tiva ne papa pen a ku na leswi va nga swi tiveki hi vona vinyi hayi ndi va yingiserile mele ku va bula na Matilda hi sonto ndi swi twa swa ku loko ku ri na munhu loyi a kotaka ku a ti tivaka etlhanga chavi ku vula ku ndi kahle njhani mina i papa pheni hayi vona hayi ndakutwa bra mina ndakutwa bra mina ri kahle risimu leriwani swinene nge hi twa ku na kusuka mhlawumbe famba na ri na wona nsuku ane nsuku wa eka lembe nsuku wa hi ngo usiku ya famba na wona swi lava hi loko nga ri kona swi lava hi hulwe mi vhota na le ka Twitter poll n'wina vangiseri va hina leyi lelanaka na yona vhiki leri eka nivona ko phama la Twitter poll a hi twini leswaku namuntlha hi famba na vamani papani vo tala ngopfu ndhawu leyi va nga va ri pharavura phalavurwa ne a ni ku xisa ubutsa xivondwana ubutsa hayi xivondwana va ri mani kambe bogisi xi ri pharavura Cedric minjhani na ufukile minjhani ta nhlaya kahle vito ra n'wina musi i Cedric Sichabana Pilusa va kona hala ka mujaji va ka Pilusa njhani va tele njhani i va ka hina lava va ka Smecha va kona hala vo Matisela Banda hala vo Phalavurweni gamo va tele i va ka hina vo tala va kona va tele vafundhisi nami ni mfundisi Pilusa yi suka Phalavura ya kwini taxi ya n'we yi suka kwini ya kwini taxi ya n'we yi suka ka Maxiximale yi ya dorobeni ya le Phalavura a kwini ka Maxiximale village ya dorobeni yi sa vanhu va ku ya ntirhweni doroba kwini kambe eka Phalavura hi mukhwaleni karhi na valele va layitini vanhu va mina yaka ni teka van'wanyani loko yi tala ya jika ya Phalavura va vona mi nge va hlamula tindhawu ta kahle swinene ngopfu mi nge va hlamula va tiva na hi buti Cedric va kona kwalani hi nga va hlamula va kona vakhandziyi va mina alright mi nge va hlamula va nyiketeni foni a yi fambi tisiti okay na nyika wa masungulo na Ahe mama Abshe minjhani Ipfukile we minjhani Ipfukile i DJ Brian na khonaiza mativa i DJ Brian nwe mani Docas rungulani mani mam Docas Phalavura ina leswa swa ku a hi ya munhu ne vulavuriwa Xipedi Xizulu mi ri ku ndleka yini mam Docas vulavulani Xipedi kumbe Xitokwana Xipulani kumbe vulavula xiyini n'wina vulavuleni riqingho leriwani ri katinga matandza yo wa tiva mi le kwini kasi ka Maxiximale mara mativa yi khomi network ya kona ya ala mativa mara na mara manitwa ne na hi mitwi mativa na a yi fambi nyana kumbe yi ta khoma mativa taxi yako kasi lexi xiyenge na xona hi lelana na xona vhiki leri wena mungiseri hi nge swi koti helesi ya hayi kasi riwe wa ku ni rhumela swilo a no ku tivisa leswi a swi nga lavi swa le moyeni swa le moyeni i ku loko hi vuya mana endla va vuya ka ntlhari ya siku vana endla va tlhontlhiwa ka siku ra namuntlha va tlhontlhiwa hayi va tlhontlhiwa mana endla namuntlha va tlhontlhiwa hi mananga na xivindzi phela mana endla a va kume total ne ka ntlhari ya siku namuntlha 4 va tsanze yin'we ntsena 4 out of 5 hleketa tani okay va tlhontlhiwa hi Mani Johana kokwani wa Phaphama
Yeah, ne? kusuka ka Bungeni. Yeah. Okay. Yeah. So titavuya kokwani wa Phaphama na mina endla eka ntlhari ya siku loko hi vuya. Kasi ketsuka leswaku loko ku ra vumbirhi nakambe hi va hi bula na vaendzi kusuka eka Giyani Land of Blood. Mahloriwa hi vhakela namuntlha. Se xikurini manjeni ne? Bonwele. Xikurini. Andri na xona gqibelanyana lowuya u nga hundza. Xika xo Phaphama. Ni pfuka hi yona. Xi rhandza ngopfu. Xi rhandza ngopfu. Swinene na switiva. Ale khale. Alright, wena mixer. Ho ya hala ka Twitter u ya vota. Hi karhi hi lelana na Twitter wa tiva mara Twitter poll. Ya eka vhiki leri laka @Phaphama MLFM #Phaphama na munghana. Oh man, sign free lewan. Ntombi ya kushonga. Sho. Kuta famba na Amos zaka sona vela ku mama va yisa mahungwini a va ranunga Afrika-Dzonga avuxeni. Okay, yeah. Xi pfa xi ku buka. Uku khani. U fa u xitokoloza na ku hala u xitokoloza xi. U nga nembeli. Na swa ku swikwini sweswo a ni swi tivi. Na swa ku swikwini a ni swi tiva. Hi mpfhuka ni nghena laha a ni si khomana na swilo sweswo. Ni ta ku ndi lava yini. Okay, mina va ri hi ti 1 ta April. April's Fool. And le April's Fool's joke wa tiva. Va ri hi ti 1 ta April. Nhlayo ya vanhu a India. Yi languteriwe ku se yi hundza nhlayo ya vanhu va le China. Va ngani manje? Mabiliyoni. Ku fikela sweswi China a ri yo yi nga na vanhu va ku tala swinene. Kambe hi ti 1 ta April ba United Nations va vhumba swa ku India yi ta veleka yi ndlula hi ti 1 ta April. Mgqivela. Hayi swa ku va ta velekwa hi Mgqivela. Hi Mgqivela yi ta va se yi hundza China hi nhlayo ya vanhu. China ni ri a va ri na leswiya swa ku va ku kumiwa un'we na un'we va cinca va vona ku vanhu a va ha kumeki se ku yo sala va khegula ntsena tikweni se va ku a hi kumani vambirhi vanhu va ku se hi tolovelini ku kuma wun'we va cinca va ku kumani vanharhu mani va nga pfumeli va ri vana va durha kana 1.4 billion na China. Yeah. So va ri India yi languteriwa ku yi ta fika 1.4 billion hi Mgqivela wa ti 1 ta na yona va vula sweswo vhele. A yi ri eka 1.3 billion yona na swin'wana. So hi swin'wana leswi swi vumbiwaka sweswo a hi ta vona hi to ti 1. U tshambona na me ni hlamarisa hi ku vekiwa na siku na loko a vo April leyi va ri Mgqivela wa ti 1 ta April nhlayo ya vanhu a India yi languteriwe ku yi ta hundza nhlayo ya vanhu eChina mi ta ka mi byelaka ene mo hi hlangana na mana endla swin'wana va swi langutela ka vhele madyambu va swi kota namuntlha mhaka ku cinca ka minongonoko ya hina hikwalaho ka leswi hi nga ta va hi ku tisa ntlangu wa bafana na Liberia hi yo mhaka vhele nongonoko wa tiko wa xitalo ta va u ta hi nkarhi lowu mi nga tolovelangiki kwalomu mhaka wa layini ya ntlhanu u ta hela kotara ra ku nga si bawa layini ya ntsevu hi ndlela leyi ka siku ra namuntlha se hi langutela sweswo ku cinca kwalaho ka mhaka ta ku tisela ntlangu wolowo wa bafana na Liberia ku tlangela ku fikelela mhaka ya mphikizano wa AFCON. Mana endla namuntlha mile kwikasi va kwala ndlwini namuntlha va le ndlwini michako rasela valungu mana endla you making noise kasi wa u ehleketa swa ku mana endla i tirha ka vo Trevor Manuel okay lava tshamaka lava nga ni byela ku va tshama kona hi le kwini kambe la kusuhani le Linden ne Linden tirha kona namuntlha mara ni hala Parkes a ni tshama Diepsloot Parkes hi ndhawu hi laha ni nga kulela kona hizo yo mhaka ni ku tiva ndhawu leyi Linden loko u tlula patu leri va halani va hala Parkview musanere hi sweswo okay mi tlula patu leriya mana endla miphikizana na kokwani Johana va kumeka kokwani Johana i mani a nga ri kwana kokwani Johana ne kokwani Johana va nga ri kumekiki namuntlha va tindlandla va ri one mana endla bohile mana endla a ni eka giligili swisaka nkarhi ya siku eka Phaphama
ma swi tiva swa ku loko munhu a ri nyeleti eka swo karhi ka swa mitlangu u va na valandzeri na n'we nga ku se mi sungule ku va na valandzeri va vule mbilu ya mina mana ande vo chance lamuhla nga ku na malamula nchumu xembo ti chuwela hayi ni mi ta va kahle wa tiva na mi tshembisa a va kume 5 mana endla yo mara ku yin'wana yi nga mi tsandza mi nga te swa bolo mi swi tivi nchumu ive va vutisa 5 ya ive va vutisa 5 tintswalo n'wambatini mathevula leswi mi nga swi vula ntangu xihleko xa Brian xa hanyisa hi loko mi khome yini alright mana endla va famba va ri 1 kumbe mahava lava kokwana John va kume kokwana John va ta yi ba se xiluva lexaka baloyi wa xi mi nyika tinomboro tin'wana ta kokwana John la ka Twitter balabala ku ndzameni leti ta ka xiluva ando ku sensi wa mina ma swi tiva mani John i mani John na vona mara va tiveki vito ra swihlolo le ka mingele no fanele va rungula leswi nga ndani ku rifela va mi kuriferisa hi vona mi nga chuhi ku kurifela i xiphemu xa ntlangu wa tiva mana endla swa endleka mi kuma swa ku hin'we mi nga ta pfala xiyenge lexa ntlhari ya siku wa tiva a vhelo ku tala moyela i fane tirhi kahle a wu nchumu kambe n'wina vayingiseri va hina mi nga chavi nchumu ntlhari ya siku ha ri na yona na le ka vhiki leri taka na vhiki leriya na vhiki leriya na n'hweti liya ya so mana endla va right Soul Crush bafikini ya hi lava wani kokwana John a va nga balekanga ya i ku mhaka network kokwana John amukela a hi ku mi chava mana endla hayi mana endla va nchuhisi a ko va netiweke okay so vakhegula namuxa asi va ku kokwani vo va vula mhani John wa ku kokwani okay a na tlanga swa ku vakhegula mara lexi humelelaka i mhaka ya ku musi ma swi tiva vafowethu hi vambirhi ka n'wina ku munhu fana vula vito ku va hlamula xivutiso nkarhi wun'wana u hluriwa u ri karhi u yi tiva nhlamulo ku ri mhaka ya ku u hlwele ku vula vito so mara mi yimela hi vutisa xivutiso xi fika emakumu a swi tiki swivutiso leswi namuntlha hi nga khoma swona hi nga ya emahlweni ni kombela ku tshama michinini namuntlha ku va vakhegula lava vanharhu va phikizana ku va okay miyela Brian hi tshiki suka nyiza Brian okay unyiza tani ze hi heta ne okay hi nga sungula va fowethu ntlhari ya siku eka Phaphama okay la ku swi landza le ku nga ri la ni nga bula na Soul Crush tolo swi nga ni endlisa swihoxo va ka ni vutsanga leswi nga le ka tloloko ndi ya ka tloloko okay ku na tournament ya bolo ya vakhegula ankowa yi hela rini kambe u ta no vuya mi ta vula mavito mi ta ku yini mavito hi ta va tiva hi ta va tiva nga wari okay right i tiko rini leri nga mahungwini hi ku pasisa ku yirisiwa ka ku va vanhu va rhandzana va ri mbewu rin'we manjwani hi le Ghana lowu i nkomiso SABC swi komisa yini manjwana South African Broadcasting mana endla South Africa Broadcast Commission okay hi nyikeni vito ra khotso leri Thabo Bester luya vange i Mafavuka ku a nga baleka eka rona vito ra khotso manjani ai ta kurisela ngo khotso mamburi amo kurufela ntsena mukuma noto sweswi xivutiso xa ku hetelela i xivuriso leswiwani loko va ku mhunti yi fele tinyaweni swi vula yini mana endla xa ku kumbe ku ri n'wanuna kumeke mutini wa munhu un'wana
mana endla ku swi vuriso swi na wanuna wa ku jola swi vuriso swi na mjolo mana endla a swi vuriso swi na mjolo Madan chago sa chago rasa maka mi nga swi komi chago rasa okay so hetini swi vurisa swi na mjolo ita ku yena ni saka na bakhelete na kwala va nga ri kona tsavona uhleka yini we akayembi n'wambatini uhleka swize swi tsakisa okay mani ni mi nyika tinhlamulo vakhegula va mina okay xivutiso xo sungula tournament liya yi nga kona ya vakhegula enkowankowa yi hela mundzuku hi ravunharhu ti 29 ta march valungu fiki mana endla se swi nghene xilungwini futhi swi swa kona okay i tiko rini tell them you're on radio i tiko rini leri nga mahungwini hi ku pasisa ku yirisiwa ka vanhu va ku rhandzana va ri va rimbewu rin'we ri le mahungwini swinene i tiko ra Uganda ne DJ Brian ro yeah yeah okay SABC South African Broadcasting Corporation okay mana endla chabe valungu i munti ya ku fela tinyaweni hi wanuna wa ku kumiwa mutini wa vanhu va ri tani okay i munhu loyi a nga phasiwa eka nandzu lowu a nga tolovela ku va vulavuli ku jola la i munhu loyi a nga phasiwa eka nandzu lowu a nga tolovela ku endla ku nga va ku ri ku va u tolovele ku va u yiva mara munhu a hi wanuna vona a nga kumiwa mutini ni vula ku na mina ndo kumiwa ka Brian hi mhani rikhotso ni muti leyi nga fela tinyaweni a ku na wanuna laya mhaka ya n'wanuna mhaka ya wanuna swin'wana a ku fanelangi wa vo swi yisa mutini wa vanhu okay swa ku hetelela khotso leriya i mangawungu ya hi sana na mana manjwana Marco ni kona mama nta kurusela impela kasi ka manjwana n'we a mi lave ni mi vutisa swa ku yini mara mkhale ni vutisa n'wina na DJ Brian mi rhandza ngopfu ngomi nga ya bolweni mara vakhegula i va hina hinkwerhu va phela va rhurhele matiko ya misava ai thangi good ngoma khale okay mara loko mi yo kota kumbe SABC ma va neku hikwala ka SABC mena DJ Brian mara miyiri SABC kana manjani rungulani ka ni kombela ku rungula n'wananga sigorosi na xiluva na vafana va mina va kona DJ Brian ni rungula hambi mi ri moyeni wena mu rhandza vafana xiluva ka okay na wewe ku katsini Brian okay manjani akhetsa swa ku ma hi seketela ne khensile ku va mi vhakeli ka ntlhari ya siku ku tata tlhantlhama na endla ni mi rhandza swi nga pimiwi wena okay mana endla vafambini na mulungu ne ya vafambini okay Mongo xitalo ya hora nkae hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixo loko ri xiviko xo hetelela ka siku ra namuntlha ka nongonoko wa phaphama movha yi yimile N3 northbound emahlweni ka Linksfield Road ntilango ka vayitekile kokwala ka sweswo ku na ntlimbano Bedford View ku yimi movha le N3 southbound ekusuhi ne le Van Buren Road ntlimbano hi lowukulu kasi loko mi ri matlhelo ya le N12 eastbound emahlweni ka Cliff Prefield Drive tilawa xinene ka vayitekile kokwala ka movha lowu nga yima loko mi ri Waterfall City kona ku nonoka hikokwala ka ntlimbano le N1 south ku ya le Anende Road ku fika
fika le a Bartley interchange kasi loko ma ha ri Joni ku na ku nonoka loko mi ri le Hudson hikokwalaho ka nghozi leyi nga humelele M1 South loko mi nge se fika le Killarney Burns kasi hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano kusuka le Accolade Drive Edenville ka ha ri na ku nonoka le R24 westbound hikokwalaho ka nghozi leyi nga humelela kambe ku basiwini kambe ka ha ri na ku nonoka hikokwalaho ka ntlimbano lowu nga kona kasi loko hi ya Tshwane hi kuma ku ri ku na ku nonoka loko mi ri matlhelo ya le Pretoria North hikokwalaho ka ku tala ka timovha le SKM Mphahlele Drive South ku ya le Warm Street kasi loko mi ri atindhawini to hlaya a ku le kutirhekeni hikokwalaho ka ti-traffic lights leti nga tirhi ku katsa na le SKM Mphahlele Drive le CBD kasi na le Mawapani Highway nakona ku na ku nonoka ku na ntlimbano loko mi ri na swin'wana eka nongonoko wa khoma ndlela eXolani we le Ken Facebook Twitter na Instagram go #PM Traffic hi mina kumbe swikomba onge holobye lava gezi va le ku tirheni na mina swi vonisa swona tolo dyambu hinkwaro ha ri ni fambelana u vula ku wena ri ku fambelanga gezi se u vona holobye va ku tirhela na vusiku mi ri fambile kambirhi mara ni vona ku ri na swin'wana va busy swinene na ku vhakela switichi swa gezi laha tikweni ni vone va vulavula na hi switichi swa le Limpopo ya va lava ku yi lunghisa va lava ku yi langutela na lahani ya swi tikomba swi ri ku famba va tikomba va ri busy and va busy ne le ka social media va hi komba migingiriko leyi va endlaka bra mina ni tshemba swi ta ku tshemba ka vanhu vo tala ku ri swi nga va na xin'wana lexi nga humelelaka vele ma swi vona hi va lava holobye wa gezi kasi loko se u joyina ma-society vamanangu ni rhandze lave mara correct i Chris vela va hleka ku vula ka Ike man vela va hleka a ti vula so hukuto mama shao maki wabo shota mahlori shota we okay shota wena papa Afrika Dzonga risimu ku na mali nga ri na PH Raw ne ya PH Raw na Berita ka risimu ra Viranza ka risimu ra mali loko nga ri risimu ra General Moses ka ra Society hi ku nyika tata timbirhi ti endlela le Afrika Dzonga 18 minutes to 9 o'clock okay swi radio a swi ka ku swa tinchumu hi kona hi to hash coach wa Bafana u ri va ta hlula ntlangu wa siku ra namuntlha ene loko a swi langutile swi kutaniya a ndi ri a ndi tingeni ta ku why va nga tlanganga kahle namuntlha i ri va ta hlula ntlangu wa siku ra namuntlha ene kahle vo va ta fikelela loko mi votini loko va ta fikelela ku ya ka Twitter poll se koka rinoko va votile va ngiseri va hina va lelana na Twitter poll wa tiva mara khensa swinene ne ka ha sele timinete ta 10 ku va yi pfala Twitter poll leyo hi ngo tsaka ngopfu loko mo tingetela ti vote hungu rin'wana leri nga kona va ri driver wa Rihanna va n'wi yivele movha a handle ka kaya ra Rihanna a wu siye ku karhi wu duma aku ndo nghena nyana ndlwini ndi teka swin'wana wa vona loko rivele xilo u tsutsuma u nghena nyana u teka swin'wana yewe u nga vuli swa ku pfa u yena uze u fanele u xima movha u tlhe u tata vutsambani u vona ya se u tshika u kha u pfuma loko a huma kuma u fambini va ri leswi swi ta masikunyana endzhaku ka loko ku ye ba un'wanyani va ra i khomiwini bava un'wana le kaya ka Rihanna va ri bava loyi i fike a ku a ni yimelanga nchumu loko mi ni vona ni tetani mina ndi tele ku ta proposa Rihanna ndi ta n'wi cata kasi Rihanna va swi komba yini phela va ri ku na wan'wana wanuna na yena a nga tshama a tumbela 12 wa tiawara ndzeni ka yindlu ya swona 12 wa tiawara a kuma hi mutirhi ndzaka 12 wa tiawara ri ndzeni ka yindlu a ku mina ni tele ku tata ku ta endla swa vutswatsi na Rihanna mara a ndi nga n'wi fosteli ndi ta vulavula naye kahle lowa sweswo a nga zanga fika kwalani i yo ni tele ku tata kombela ku cata Rihanna swi va n'wi khoma mara se ndzhaku ka nkarhi va ku mara kahlekahle a ku na nawu lowu hi nga ta ku i tshove wona se va n'wi tshunxa mara ya yini mara loyi u kombela yena va n'wi khomile loyi va n'wi khomini va tlhe va n'wi yisa xibedhlele xa vanhu va miehleketo right ne
ana u timbuyelo ko mara alright batela kutshunguriwa bra mina alright uyatshama ka vanhu alright Shilekuwene. Alright, Mr. Bao ile one vele uri mbili ya mina yi happy. Adiba. Simrutsa saka Amen. Mwana wa mina khensa ku vona kule u fika lawa tivana swi ta hela swa nandzika hi vula ku mahlori ma xi tiva na n'wina ma swi vona kwalaya ka Giyani swa ku le ka Giyani xa dzaha mara nuwela nga dzahi ku dzaha mahlori so u hanya ximunhuhatwa okay Okay. Yeah. So Brian mina se yo famba sweswi. Yeah. Twitter poll yo saseka swinene leyi n'wina varingiseri va hina milelana na yona hi ku hi votela swinene eka vhiki leriwani mi hi tsakisa #papamana munghana mi ri karhi mi #tano namuntlha mi vote hi ndlela leyi laha a hi vutisaku Sir Richard va hlohlotele Twitter poll leyi na le ka siku ra namuntlha leyi a hi famba hi yona a khensa swinene hi na n'we Tisani Tisani wa tiva Tisani mi fa Mike wale Castle na yena vele u tsakisa mhaka ku ri hambi xiyenge ka xi fika makumu hi ndlela wani vhiki leriwani i tsakisa ku ri u hoxe xandla ka yin'wana masiku wa sa ku ri hi fambile Twitter poll yo suka eka yena hambileswi a ku ve na typo kusuka ka Soul Crush ene yi suka ka yehe a yi sukila ka original yi huma ka ni tlheni ya languta ni ku yi hume njhani la ka me ni kuma ka ni tsale ku vaxavi va yiva la a yi te Vacaville xilungu xa Soul Crush brother xilungu hi tifoni ta n'wana ti xi koti Vacaville ya yeva iwe nkoka ku va varindzi va koha emavhengeleni mara mavhengele ya vana varindzi a ku ri Twitter poll ya hina hina varindzi a hi va tiva hi nkarhi wa COVID a va hi mpompola mahiselo sweswi ni hisa njhani dokodela kuma xa buti xi nga hleki hiko a xi koti ku hlamula nkarhi wa xi ku hlekeni ma xi endzeni ka mask a wu xi voni kambe a hi nga vonani minomo okay yo ka hi nga tshembani hi swona leswi endlaka swa ku va na varindzi a hi tshembani wa tiva 45% va vote kwalaya u vote ku Ibrahim 45% kwalaya vele na me ni vote kona Rodney Mabasa xi ri xi rhumele 4 wa ti-Twitter poll kusukela loko swiyenge leswi ve kona wow ha khensa swinene Rodney 27% ko va ku tumbuluxa mintirho a va nga ri na nkoka vatirindzi va laveka hi we vanhu va yiva Vacaville yava yona na vatirhi va yiva tina 14% but ami vota in la yakwa ka va swi twisisa na swi boyeni va swi twisisa brother Vacaville va yiva Vacaville ya yiva se Richard akhensa ku va mi pfale Twitter poll vhiki leriwani wa tiva ku avelana na vayingiseri mihleketo ya n'wina ya leswi a yi fanele hi swi katsa vayingiseri wa tiva hi la ku va ntlangu vafana vafana nga ri vanhu vheka va ku cinca ka minongonoko ka u ri swa risima swi kona swa risima swi kona swi hala wo ka u nga ri na vuxokoxoko swi hala mara swi hala sa Selamani leswi ni nga na ntiyiso wa swona namuntlha swi ta swi huma esa Selamani okay ta hi byela ku na swinayini ko famba ka siku mara hina hi tsakini wa tiva na mbilu yo 746 wa ti-vote hi tshikeni hi ti tlatlalata wa tiva okay sota vumbulukela hina wa tiva peace love and happiness Mr. Brown let's make some music abolela xinengani xa n'wampfundla vanhu lavambirhi la wow mbilu leyi yo tsoko o famba hi ndlela leyi bye bye